Zdravo ljudi, ja sam Igor i deo sam tima koji je projektovao studentsku formulu Drumska strela i pričat ću vam danas o značaju aerodinamike prilikom projektovanja jedne studentske formule. Jedan od osnovnih principa prilikom projektovanja jednog studentskog trkačkog vozila jeste projektovanje aeropaketa. Svi znamo kako avioni lete tako što vazduh opstrujava oko krila i na taj način strujanjem vazduha stvara se sila na krilu koja ga tera da ono ide gore. Isti taj princip mi pokušavamo da iskoristimo i na našem trkačkom vozilu, samo što nama od interesa nije sila koja deluje na gore, nego sila koja deluje na dole. I bukvalno jedno obrnuto krilo koje mi imamo na avionu. Inženjeri su se poslednjih 40-50 godina bavili time kako da dobiju tu silu prijanjanja ili silu nizgona bez toga da dolazi do otpora. Najznačajniji izum, tako da kažem, u tom polju jeste nešto što se naziva efekat tla ili na engleskom ground effect. U principu to predstavlja specifično projektovanje poda formule i na to dodavanje jednog dela koji se naziva difuzor, koji služi da se vazduh sa dna formule usmeri na specifičan način koji će stvoriti silu koja će formulu da pritiska za pod. Kada pogledamo formulu iz bočne perspektive, možemo primetiti da je pod prava linija. Kada je pod prav, nema nikakvog specifičnog strujanja vazduha ispod njega i samim tim nemamo nikakav efekat, odnosno nema ni stvaranja sile koja pritiska formulu za tlo, niti sile koja će da deluje da se formula odvoji od poda. Međutim, ukoliko je pod zakrivljen, dolazi do specifičnijeg strujanja vazduha, odnosno njegovog ubrzavanja ispod formule i širenja u tom delu zakrivljenja, što stvara polje nižeg pritiska koje pritiska formulu za tlo. Samim tim nastaje ta sila nizgona koja nam je potrebna, a otpor je vrlo mali, čak i zanemarljiv. Kada uključimo fen, dolazi do strujanja vazduha i ukoliko približimo papir struji vazduha koja dolazi iz fena, vidimo da se papir slepljuje uz kartonsku kutiju. Efekat poda omogućio nam je da formula, koja se kreće velikim brzinama i do 300 km na čas, može da prijanja efikasno uz podlogu i kada ulazi u velike zaokrete i kada se brzina formule naglo smanjuje sa 300 na primjer na 80 km na čas i ne dolazi do odletanja bukvalno formule iz krivine i na taj način mi možemo da dobijemo bolje rezultate u krivini koje predstavljaju u principu jedan od najzahtevnijih delova svake trkačke staze.